kwani no mwanchomo liraso muroveri gwe Chigosori asegetaseni kya Ndizi TV buna botambe kiretera nende mo Steven Captain 001 awetro muroveri yo totaire chinsemo au imirongo rwa Gusii Kisii County Nyamira County okorete megano y'abanyankongo be Chigosori aona lero iga tobatelie bagari abene aigaso mu Chigosongo wosanga nagati y'abanyankongo benko yokorwa igase liro bali ya Gusii omagene buna Elijah Onsika nemetengo igumole nyandoro maigu motego konderero iga gati abali batanga nitiro nyemutu ya motego kunyara gukora mangana manena ase enkoyo no ntari twese lira bali ya Gusii kolenda sense ya Kenya nechinse chaisiko yameka inebuna Elijah Onsika yulero iga tobate karokia benene aiga asenseme yobo gatagati kwa usongombe ya mono twakolirigiri sana mbaka rega twagoikereire igori tani timbaro bakoria tiboniga na bako batethi Elijah Onsika oyo ningo na nkuru nsemo kiria iboleire ese uli okora litangana yamono Ndizi TV asamalia tane nkuru Elijah Onsika no liga no somo se tona ila nyali wali Nemaite mbaro randa ke bali wako koliga libaraga niko manya Elijah Onsika oyo emyake buli myaka kiye na nga kiyeyu kera ibolire na inki keri Gusii amekena kiya amekena sama ngana yenko yenga kiye yamono inche no mose balia ba manje to ko wako mupira ko wega Kisii no mwana kateba ba nyandoro abo itato tambo ya motero abona kutu akana ro mupira sana mpaka chakishabana bakizie kile bwana ayikoro mukanda ke yitoko rogia gokoleto uganche nkuyeye ndiyamono inche una mwewe no Elijah Onsika umupira ndi wana njale karondo mwana ndi ni bongwira ndi tata ndo mintoni wa bolete mama ba mimi kali sana kwa kumupira karona arenge unango tegwe karona arengo mwana omoke iyo wale kongwera umupira omoke nanya gwaka mpaka no imi wa masakara nanya koroseliwa mpaka nganyoranga nanji umupira mama ndagika kiri kare kwale gwaka karoro moke mbara ibali ba kumeta igeme ya Gusii asa mwana yeme mpira unango kina bocha ngwadi maya na arenge abachesaji abakuru na teleit gatemo nyabeli sento munyo baiga umuntu kuna Robert Masanta Kisumu kunyachwa amana abandi bona ni maite kwa vero moke ko ruchese mo chiri chanyanchwa wakinire bona gwasore secondary na mone Chigosori cha kamengere mone ngaki kero monda sere ucha sesukuru wanake mwaga kiulia soete secondary kiyeyu na wali bono ikirete aba kwa kengwe kura secondary soete biyamono injeni onso amete nyanchwa primary tarona na ko standard 7 karangere wa Nduru high school na onso amete Nduru na ende no nchete wako mupira mano sana na ende tingonyara kuiwa omo coach yane John Champion Teleit na sira wangu iga oringo lengine nere menda yane nero ngini kare chit sana nero le konkochi go mupira bona gwasore me Nduru boys ingi kerira dora inole mokolete kenene sana guna Nduru boys team yenkoyo kerianda kiba kwanje simo kabeke Nduru boys ase map yenko ya sarira bali ya Gusii yamono kero ndangeri ujinduru form 1 mwaka kiyo mwaka 1979 alingi getenduru kwa Nduru na barombanyi tema ngana yo mupira kwanza ndio ngo mwere ndire master yiteka kiyo ngo kupita magori ndimu uyo supported sana na ndio supported ya timu ya Nduru na ndio katua romoyo mpaka tinge school yetu ya representative Nyanza in provincial league provincial mpaka nationals bejite mpaka nationals 1983 to represent Nyanza as a whole andake ngaka wote na ndake me Nduru boys na mwana liko ikasense meri ya nationals na konyara gosika moto andake ingeri kya liko ino ko bai me Nduru boys gokonya bamura kwa ndake baka mugaike kere gukirikia igoro ese myake iri mikore ya gwato gwamereri ogwetindi nigo twale konyora some encouragement kurwa saba chezaji ababanda banene na ubale goto moyo sana
paka tuwaige stoigeti Methona mwaikire nationals mutake kuri une vilabu aigana ali bana batake oranda ke skuru ne bataba gostoria baya batake kwa scouting bono kuruguru esenduru boys na kwa kama ngana a professional football na kiza te kwa kama ngana professional football ase vilabu bono ekero tokorite kurunduru kitimu kya bwate interest ya mana intwe amana na bachezaji banje abana bachezaji bande nali binyorete kitimu kigo cha kundia na Kisumu Posta Shabana Breweries Gor Mahia FC lakini ngajikoligere ringa inda akore gasi ngaranga tigangende Kisumu Posta ono rende Kisumu Posta nali bajite bakamira bakandike gasi ngataga ko bakero umupira rona bakero umupira nali yiye coach ya Harambee Stars karongo aka umupira Nairobi against FC Leopards amane kitimu kinde naliyo bando chenga buyango chiesa akandangiria national team Nake myake yemekoro Kisumu Posta nake bwamererwa na kiyaga kirengo yo Kisumu Posta utaranya so level kia renge myake yemekoro ekaro bako ngira Kisumu Posta timu ya Kisumu Posta no ya renge Super League kwa merantia renge na chaba Shabana ni timu jike kaiga lakini nende karonji eta ororo na bana nende chingu bake timu hii ya Kisumu Posta ikaba namba iwe ligi ya Kenya emete korwa se skuro ta kwa ka timu chase kana ka beboli mba wote betere ke kora ka timu chanka iga gusitora enda guchiali ose diba ri muibuli kero kunya kuligi timu iga gusokorwa timu ya mo guchie yende ibuli beboli bao ndizi ya renge kati yao no makena arenge lakini bone se ni jonali kwa mpira na baya roje ngeke wango kia ngeni go kia ni ya Super League that's why timu cha chete kondigia na ndende Kisumu Posta kangira Bono Harambee Stars ya koro lengo akole beme ya Kisumu Posta ugo chera bona ebuna Elijah Onsika bagwa approach ba tebina ki bono injo tokore centrals bana rakorerwa Harambee Stars isabari na kiebeta ni ngorenge coaching akiye inchetin korerie trial nigo bajete bakaligeria bakaranga kingwa ko mupira bakanda straight away ekarona ikororo nga fit team kanyora some encouragement from other senior players una delete Sami Onyango jogo abantu buna baba mbrusa yoi yabo kwiti fafozu mulamba yabo Bob Yogola bakangomoyo bakantebinga usokobye ko mukina bo kwa kumupira na endelende nje ngabarante winga ukantu ada discipline ena na bwate mpaka bona yadiye ka ngene boka ko mpira mpaka ele bona ingete ndero tarate byandake Elijah Onsika toche bunako kina korunduru boys onyalira kwenda se Kisumu Posters urangire wime ya Harambee Stars ingakie yonsi nampakie kwaga akire ingakie yonsi nanda sikora kwa kwale wake na mbeyo biyama inje na manari waka niko nari wake na wasani niko nari nge striker mchezaji umotu uliokobeka Chigosori namba 9 alikuwa aka namba 7 na aka namba 9 na aka namba 10 na aka namba 11 ina ile namba yane lakini mono namba 7 mpaka nalielewa bajite ko nickname munga speed winger ndio yange nickname ya speed winger SML namba 9 mole 7 mole SML ya right wing right wing yes okay oyo ndio yana kaida bune Elijah Onsika otebyandake unale Chigosori namba isano na ibere se timu chinyinge go chibosio na chigulia yalite koma gakonya chinyinge sana kurende ime ya Kisumu Posta rake ngoli kieli kwa njo seti oteve yarenge yenge sole no nyase timu ego linda inyore mpaka bone gante ego sobo mabwane na karoto waka na Shabana yanga ngeire tonyorete penalty 90 minutes tole 1-1 ketiki Moi Stadium Kisumu bone kambero bakonge kyagare ninje naringe bwaka chi penalty kataka kubakani ngaya bande ngagenda yobe kegoli kambero bakonge sana lakini rende na nyonseti andake korugusia ga unya gukina uroche gwakira mpaka chitimu chiricha isiko kwanyale Chigosori kwa babungire naki fan base ya musiegero kyagende gukoirera ni mike buno mupira wa rete tiba boge tiwe lakini rende bali bare kwanda sana wale wote banga ne gasi yale wana kwa biri ya Kisumu Posta kwa soire ya Harambee Stars ndake turatikira agwese club akaigo wana kuru Kisumu Posters ntimu kili miaka ire ngobere tabu na wana kuru abu ntimu kiochete inche muna anchiete Kisumu Posta
kanyora nigo bakongire buya bakangiga singia menyete buya bakangiga inyomba ye company ngo akumubiri mushahara umuya cyara gwenzi ngonyora narenge nande nigonde karona arangiri ku national team nigo bakondiri in good time nagenda najuwa kumpire national team ngaranga naenda achate yo kunya ko move amoni miaka nero nkogende rumanyite karo wa kumupira wikoma eto miaka wikayo miaka ere ngaranga yayongo kiraga iga nane ndi ngongwira neri miyamono sana so mo our managing director mugaka kimugena ara bungenyi oina ere unsuku onganjete sana karo to wa kumupira naende akanga madaraka sana by the time torongo bali tray I was a senior and gonna go colleagues yaringe senior sana as telecom anda kisomo gano yo ime kisomo posta mangana yankuyu no akerete shabana buli inche shabana ni wonga terete shabana karo lito chagete elite e karo ya so elite nari yo to nari inche tek so posta sauriegas ya garani gona aligereretie ngake shabana ba wate gasi bara kolike kanyora rene ngana chile kusuposa lakini mimi tu walikuwa chagete shabana ukanyibeke ile Liego chaka na abodogo kane myake emekoro indi wana mwenye kwante kosa ime super league kreaso ngachikoliki obosi Kisumu kosa mate biro bosi okay yeah yo manje bolero nyakonya ko yugo Elijah Onsika ne ate na andake Wogima kwa ya mone bune karia tabe dime ya shabana kone ko rega siriro bali ya Gusii na kole ta manje guti siko ya ko mokolere ko bagati ya Omonyankongo ko rega siriro bali ya Gusii baikirare asama yana yemwe ngole bono wakwandira Harambee Stars ngo arangere tigu senior team wasoire ime Harambee Stars andake Chigosori chara msasenga kieli ni daje ba kwale kwa gwase timu ime kieli na ki kwale ko ndo ime timu ya Harambee Stars Harambee Stars inga kiri ito bese nchiare ngororo otware wa kumupira ne sauri ya na passion yani wate timu ya tahara naendelende tokanyora coach yitengiye ukwere muno tagete team managing ya officials barenga baya naende na KFF officials nabaro bwenga kiyo nibo barenga abantu abaye bako ba encourage egiye kagara tubako mupira Tebe dada gavina point ya wana wazota vino tekoro ya sema ya kabere nero sema ya studio bande kubwa ti morobelio na inyora buna aboto rikera SMS wejana belegura kwa screen yao sema ya Facebook wazonyora buna Ndizi TV News Digital sema ya YouTube Ndizi TV News na osange birenge review yao nagaturi no Omonyankongo Elijah Onsika otebia mange gore obo gosoli bwaye goika bono iga sarega tiapa Omonyankongo kurega siro bali ya Gusii onate kunyara kogosoli bamote gombara ororo Omonyankongo bande mbaro bali kuru Gusii iga bali okoinyora kururiro bali ya Gusii iga myake na uba kumetete kitimu au kando ne yao kare kwalenge mya Kisumu Posta abachezaji mbaro ororo bali ba rebo ko mupira bakale muna Masantosoro wakere gol mai no ino mugako yo Kristo bure nere na gakire pata bullets na gakira Juarez na gakire national team abantu buna bali nagote bibabo ratemo nyabeli yabo Masanta Robert Masanta Kisumu bagakira umupira na ko badi maya sana abantu buna babo Jacob chitaga kajoin Mias amona bande endi motego mbaroro yabo Tambo yabo Rashid Omar Salim Mabruk inare yabo Maritigana abuna chagete na baro mpira na alikuwa kana baro mpira Okay, loro jana nyolete binge sana ule miaka ya ekire bali bonse babiri bagokina na kunyara kwegere kurega siriro bali ya Gusii na wikase kare mu Roma nchomo lito kwa ndo mutima ko mokeigo tukwira na sensemo ya kabere dusange bona amange igore ya Onsika na kyana nda uso kwanda chinse cheisiko ebira bya cherese serete se chinse cheisiko ime Harambee Stars ingeriga kolete bana kurwa Harambee Stars gera wana koldo bwaki bwayi as a national team na boniga Onsika nkiako korasa mane Chigosori ime yense yake nyuma chule mutima ko mokewo to kwirana toganda gusanga amange
Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation, miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Hebu ndiengia nigiekorrekana ritukuritanganie agwikase mirimo yao ne mashini iria gutumia gusobosera bwe mirimo yao nigo bokorrekana magega yo gutumia kimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonia kimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogosonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hood and plane, nechinde chinyinge batarire aseduka yabo iri asebara ya Kisii Kisumu Highway imeyomo chokisi asamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 naboigo mbabwate duka yende angenebingia Family Bank imeyomo chokisi bakeresimi ase namba enoti isano na ibere noti isano na isano na iseto ibere marakane gose enoti isano na kianda isano nemo inye isano na isano na isano na iseto isano isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. na kwari naenda sensemo ya kabiri omuroberi gwe Chigosori rero iga torero Omonyankongo Elijah Onsika ogotebia mangi gore bogosori bwaye mono ase timu ya Kisumu Post yagoteba berete mona se miaka mengi ante genge miaka kianda era bereta ase timu ya club ego se club ya Kisumu Post ase miaka yue mengi bona ndaki korwe se Kisumu Post club kikenda ndo chide kereko rwego na Kisumu Post nkona che timu ya Kisumu Post na engineering captain niyo na beto orori miaka 22 muno mogosori captain ariyo michiterende nga tiga kwa mpira nga be coach katia bu imiaka 22 years bikero montaro mogosori omuye ni maite kwa trebna ndo bakurwane rwenga kinta mendo ramba ka Messi bange mbaka ejo sina ru Barcelona ndo raga kuruoro randa kyaye ngwalgo nyora abantu bange babote banda ke tutate release kurwa se nene kurwa so Onsika na rego cha se timeto bande bate metiko koligi gose Kisumu Post ya gwata machi wons pele kwa ganeti kitimu cha jete jiji antagete lakini nenda karongo chikoligi ngarolanga ni miaka nerongo yaendele etimu muna ya Shabana mbata jete ngira nebag bandi giriyegas etimu muna Mumias mbajete etimu muna F Leopards weterese chairman ya bobo club ngaki ya Fred Sambu lakini ngabate binga ya gesini ninde comfortable na inde
ni miaka nero yarasukire Ngara chaya tata ibuna ndake bona buna kwa rwete na wasama ngana coaching kwenda bono essence ya Kenya aitoli munyango Gusii yoga ngocho tata byola ndake bona silikuwa nyoda ino munyango bwense ya Kenya lakini kilio koreta Harambee Stars haso boko salibuao ewiye kona kibune lieta Elijah Onsika ndi koborwa ase bitao bya history biye ngo ya Kenya una nao te bina kirete timu ya Kenya tuli president ya timu ya Kenya African Cup of Nations sena 92 na watu walenga manaba kusibande tukako mpira buyamano no twa ile takekome lakini twa temete na dene karuto kwa kana timu ya ne Zaire alia Zaire sobo na bekerete Kenya goli tuka qualify ile kiki kana kibuna ndake inki kiboli ese Onsika kiro chekene kana no onde basi nabaka Kogosori onde basi nabako beke boli onde basi nabako bete mwese myake yue menge gwatebire kolende Onsika ile tiri aye ole buno munyango rwa iga Gusii na immense ya Kenya inki wale gukora abantu baote bandake Onsika oyo nage tumupira utanite kirengo gya kawaida ekero nari gwako mupira ingongo twarekera gwako mupira nekero Ndizi ko mukore byane naende encouragement nari konyora kurwa sabasani bane Kisii ne cyane nakijare kogera nakore kurende na ko mupira ndake kunege nteke yakore ndone se faida ya bali bagoturiye livoniga andake wetore na Elijah Onsika nacho totebia ndake hona stiria nyorire kurwa sense ya Kenya kurwa Savarai nchiri jito chigokora kolende wono eso mupira uri onyarite ko bagokogosori noche ebirabu biri bya isigo se chinse chesiko chiro chino gosori tina chiro noche de chigosori gose amangana yengoyo chinse chesiko tole akarutu arenge Senegal ninyo ta bara bugororo bagatwa bakaba kozana nje bagacha makabega Kenya tukagama tukaigwana nabarabo nkagende nse kurukunga Oman no mbere ta bugo yange miaka 6 kuno mogosoria ekero na nyoro bakongunka gaiga nkaira nijiji koirana ndake ine historia ngiye bona ndake Onsika ngerikirire taye bono uri taye ko rwa senko yo bono ngerikirire tona yo no ko ritaya gosenga kike yo ritaye te ko rwa senko njo mupira igon ritaye te from active football 1998 ikiagara ina roche na aba tuakire mono bana ro ntigere the young ones ba kurunse bachina baro ba ile position yicho ya pata babinto mbio ntigera agatigera onda na aba Onsika 1998 akayara ko Rusi ororo as active football as ko so libuno mo so libuno ko rwabo andake bono ni baito mupiro yo kikwanyu anchire to konyotiga inki kilibono kwa bire ko ebwate na garuka sama na yenko yo ko rwabo 1998 gatega bono kwa 2000 go chaiga inki kilibono ko ebwate na kerokyo esenko yime ya Kenya bono gaiga se timu ya ito ya Kisumposta ninchi na renge captain na ende coach Lumino na nganjete sana anda gatwara ko kanda andinga ekero most of the time ninchi ari gotigere team na ba coach na renge captain ngaranga bona after na retire niongo teka coaching akangini kare sana mana bande ile ne karo nditajete kachaka baswa mangana coaching ningi jete Kisii ga ngara coach Kisii Posta Kisii Youth Olympic naonyesha bana ningi jete nganye coaching ngakia mwana mitosami ngunya mwaya kera ringe chairman na ndangeli tinga chakara coach shabana kega na ndini ngaruoro Ikiraboni gole omorokia otimuki Njabona igani gongo koje timu ya Kisii University FC na ndini mbwate academy kurukunga Gusii Sports Academy gere nyanjwa ningo basaba bayiburia kara bana bali chioride itako gacho mwana nyomba omwana nyakabwate ji talent ay morete mototigere tomororenga talent kiya bwate na torenga kitoko nyenacha baba chesachi bali abakuru bashabana na bale kuna babo motego yabo Richard Otambo yabo Rashid Omar yabo Salim amona abande na bo bali chi instructor ro igo momo siko gacha bana nyomba ji talent ni nyinge kuna bono ekero mwana bwate talent not necessarily ringa aso menga kaja kore kwere ko sacha ko bikiani
nabora nyero gwetera umupira uyo sports yechi onyore none scholarship ogire ngumbu gosoma ya Romo njemo no igweta ndake igonye kubatu mwana uraga ni waswase academy batera ndake academy nerororo igona bokonyara kuri SMS kere kwa biri tayari ombo li captain academy ya Onsika whatever nsemo kire na kinda soe unatebire ibisile bire kwasi unyare kwebwata ni yare gosome n'abanyankonga mangana yem koyo lindo mwana o akine kameta mangana Chigosori kore ndabona ndake kere torango chokole seme to bwate naye emaite kwa bere Honard enga kient SM yake menge senchime gavune ya Mashujaa Day ndaka yabona gwetero obogosori bwao ake ona skichiro kunyora kwanyorire gwete magaya ya kulita ko wasengo inje gwetero mupira oyo nabe na engaki ya former president Moi na chire state house otoire jibendera mara gatatu akotugini kare kitoko wenda tokole buya na ande nengaki nero ya Kibaki na beire recognized na rishuja naende ngaki ya Uhuru Muigai Kenyatta our former president ya tuanjite kunaitwa abantu ba sports in 2018 na ndangere tiko chini na state house nga bari ko na sunari shuja baka kange golden boot naende in 2020 akanda ni state lodge ya Kisii tuwalenga mono mwana mintani ndi motego na ara gatoriko organize ndi kuna rishuja igo naboto igwete buya karoma itako bari ko organize nga muna rishuja mono manene muri bwenze nabakorora ngambu ya na ngo ni kare cyabana bande ba minto bari banyari wako mupira bo concentrate mwako mupira na ende mobe disciplined kendo ngeyo ra kore nyitu ba discipline ine ara yagarire na ikirezi na ikirega nto ba discipline na self discipline ni tofauti na rao lakini kora twari ibionzi nabogo ikesto igete ando buirene nimate kando na recognition yibanya gwetera serikali Onsika ilaja Onsika Henry Motagati abanyankongo bande nimate na mange muraganye bado mokore gocha sense ya Kenya gocha se enseme ya Gusii manie Chigosori ndake yenubuna amashujaa gosaba jankongo urega sirira bali ya Gusii keri no moigwete moye buli baga amo gukora buya gotaiga muno munasirira bali ya Gusii osire biye inche ni onare gosaba our new governor my brother Simbarati na ende no ni mugende tenga na bakonyara na ende nanje techi sport igonare kumusaba muna achirega arangeri all stakeholders bo ba sports iga Kisii torenga kitokoreise mangana ya sports bona bono ise kuri ri mupira Gusii iga mupira toyo athletics chiyo mambira ndiri chigotwara another motego another Onsika another Nyandika Mayoro another Simba Simba onde mwako borukunga babo Kristo bure baba mambia ya nimetendera sikirimetera watamara ramangura sange igore Chigosori igore timeto ya Shabana nikiri urate bandaki ko rwa station senjo yabire ko nyara ko rwa division 1 gasoime national super league ngo mwaka 2017 2018 ko rwabu teranyara gasoime ya Kenya Premier League nikiri kibentege ko rugoronge Shabana tuge kubiye linde nyara gusuka muntu timu yeto ya Shabana yegerete in fact ne ya igorete merango teranyoro bokonyu buniganirie igoni gonari gusaba abantu baminto torenga ngitoko nya Shabani na ende maende ngo saba our county government governor Simbarati ekiara na bere ngo bango kwana na former governor Muzike Ongwae a speed up akorege stadium yeye etimu yeye ya Shabani yebege gokorera mazoezi yalia na ende chigame sikyabo chi michezo yabo yonse yebege ere tuwe Gusii stadium lakini rende tachi na tokolera tati match lakini ndengo mosabo mwana yo minto Simbarati yo chira bona iga ngorengia na maita na iwe tebirere ebyo tiga ku arangeria contract eri tenere ya korosige ti aspeed up igeti kerikere ekiagera in football gendongere tokorokanga o advantage in fact Shabana iyo bago cheze michezo yabo all through away you have no advantage teyo and I'm very sure if I get in good time
michezo ya bebe ile tu kwa Gusii Stadium. I'm very sure na with the proper management team I'm very sure within a short time na bakonyara ya chile ni bakongumbo yoro tuwata bachezaji tuwache qualified coaches abo baranyara gukora igasi Remana samarora yo yamkaide buna Elijah Onsika ukosanga biranga bibe na igonga kende sto bateri bagabune liga ntore taba manyia bange bamwana yenko yo tabeka na bali bara serikali banyara gotoigorera maiso na kuona kinke kementaga koru okini Chigosori bonto gochigokorera ndake Onsika boniga inkia kokora nangikira kwe watanaga kuchinsa bura ama chinga kibune chiga nje bono igamune kana kore to mupira bono na bere coach na bere instructor nje bono igani gongo ganda isikona Chigosori coach muna bono na jire Ethiopia na jire Rwanda na jire Sudan ekarona takana ndeko gotomwa Southern Sudan na lieri corona yacha bagatewa nga tigabara aratinenya igo njigazi yanene reju amona ende ni gonde ninche ngokochi abana ba Kisii University amangana yo mupira na ne academy eri nabatebi nkorani igo abantu baminto academy ya na roje nenjerende kimwa injira mwande endete buya nenje tigambaretere academy ye enyare gokonya abana igo nko basabanga nanduna nabatebi momo zuko gacha abana nyomba during the holidays ekara abana bare chi holiday itako bagacha nyomba leta abana baminyoke gari ese academy bakorosa baira na nyomba bayisibya ba relax yakaiga babwate geta igombi ya monase ali wato ile chinsa chiri wato ile nyara ukomereza litali rahisi kutoka igombi ya mona sana asa ayonsipi igombi mwancho morigereria ndake ina ramange tu asangire igoro ya Elijah Onsika ni matenga kiende ni moleta studio ya Ndizi TV na rego sangana nda mange ariara asange igoro ya obotene libwenko yo nyacho sala igaste liro bali agusira sengu kwaneria mayasi academy yao ninjenye tarere karabunere dabi abana iga murongo ogocha igombi mwancho morigereria ina ramange tu asangire korwa iga ase ensemeto yara kumoikera Elijah Onsika en weekend litukobune liga tinsabune chiga engoretero mugano bo Omonyankongo etimu ende Gusii ende uraga segeta seni Ndizi TV buna botambe jeretera nende mo Steven captain 001